Assalamualaikum Abdi atas kami keluarga Teh Ririn badhe niat sujud syukur Allah Subhanahu wa taala gaduh niat badhe ngareah ya syukur-syukuran pun incu anu kalimat tahun. Alhamdulillah masukillah ya saderek adik abdi Ujang Hendi di Karangtengah anu insyaallah bade ngahibur ngareureuh pun incu. Sarengna ngahaturkeun nuhun ka sadayana orang tua wali murid rencangan Hanif Al-Juhair ngahaturkeun nuhun ka sadayana tos tiasa ngahadiran kana ieu tempat. Abdi nyuhungkeun bantu sadoana ka pun incu sing disehatkeun, dipageukeun, dipinterkeun, dicerdaskeun, tur dibahagiakeun hirup saha kahirupan. Mung sakitu isim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap? Kita mulai ya. Begitu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa mamahnya ibu-ibu. Nomor 26. Oke, ada 3 orang. 18, 12 sama 26. Iya, oke. Ini udah. Sini ke depan semuanya. Ke depan. Ini siapa? Joget mau apa ya? Mau apa? Alif? Alif mau nyanyi, mau joget, mau baca doa, mau baca surat, mau apa? Buat Hanif. Nah, tadi udah bawa kado tapi nggak apa-apa. Sekarang kasih lagi hadiahnya. Apa? Joget ya? Joget ya? Oke, joget yuk. Kasih. Mundur, mundur, mundur. Alif di situ. Ya Muhammad Rasulullah Nabi wahid zaman pun ampun tabi paralun kanulinginya seni nulengga prakatingga ancik jalan goib muga cemar pangampura mugi sugih pangasami bal kasep nu kuatan hidup atos disepitan ayat madorotan bapak lain tewakir asep lahir nyeri ku asep merengkapi lain ukur kagaliban tapi mesti kewajiban Islaman nungawuban ujang teh kerja carakan korban getih dunia dari waktu ke waktu ku cari diriku Fokus sama
kasih. Kakak sini, kalau mau ikut gue yang sini dong. Ayo, jadi sini. Minta Tenang sama alumni, dong tenang ya. GNR. Burun pasir, mengapa kau sayang? Coba dengar cerita. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ